안다는 것. За гэтэл энэ сансар огторгүй дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн бүтээгчийг би мэднэ гэж байгаа. 그리고 그분이 나를 알아주신다라는 것. За бас тэр нэгэн намайг таньдгаа гэж ивэл 이거보다 더 큰 권세를 가진 자가 어디 있냐는 거예요. үүнээс илүү эрх мэдэлтэй нэгэн гэж хаана байх вэ? 이거보다 더 큰 축복이 어디 있냐는 거예요. Үүнээс илүү том ёроол гэж юу байх вэ? 나의 모든 걸 아시는 하나님, Миний бүхнийг мэддэг 나의 бурхан. 모든 걸 보시는 하나님, Намайг нэг бүрчлэн харж байдаг 나의 бурхан. 모든 걸 지켜주시고 평안을 주시고 나에게 능력을 더해주시는 분. Бүх зүйлийг харж анхаарж идэг, надад хүч чадлыг өгж, надад амар амгалан өгж байдаг бурхан. 그분을 내가 안다라는 겁니다. Тэр нэгнийг би таньж мэддэг. 그거보다 더 큰 힘을 가진 것은 없다라는 거예요. За тийм бол үүнээс илүү их хүч гэж надад байхгүй байна. 우리 모두는 이 세상에 살면서 눈에 보이는 것에 익숙해져 있습니다. За бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас л энэ хүний нүдэнд харагдах зүйлд их дарчсан байдаг. 보이는 것에 생각하게 되고 Харагдж байгаа зүйлд бодоод байдаг. 보이는 것에 마음 쏟게 되고 Харагдж байгаа зүйлд өөрийнхөө сэтгэлийг зориулчаад байдаг. 보이는 것에 집착하고 Харагдж байгаа зүйлд улайраад байдаг. 보이는 것을 추구하고 살아갑니다. Харагдж байгаа зүйлийг л эрэлхийлээд байдаг. 보이는 것들로 가득 찬 이 세상입니다. Тэгэхээр нүдэнд үзэгдэх зүйлээр дүүрэн хорвоод л 그러나 хийв. 이 세상 너머에 보이지 않는 것이 분명히 있다라는 겁니다. Гэвч энэ ертөнцийг даваад мөнхийн ертөнц гэж бас байгаа шүү дээ. 그런데 그 보이지 않는 하나님을 생각하는 건 쉽지가 않다라는 거예요. Гэтэл нүдэнд үл үзэгдэх бурхны талаар бодож амьдрна гэдэг нь амаргүй байдаг. 왜? Ягаад? 우리 눈에 보이는 것이 내 마음을 가로막고 있는 겁니다. Бидний нүдэнд өртөж харагдж байгаа зүйл бидний сэтгэлийг хаачхаад байдаг. 눈에 보이는 것이 전부. Нүдэнд харагдах зүйлийг бид нар бүх юм гээд ойлгочоод 그래서 байдаг. 우리 사람도 마찬가지잖아요. Хүн бидэж адилхан. 눈에 보이는 것만 보고 판단하기가 쉽다라는 겁니다. Нүдэнд харагдах зүйлийг л харж шууд тэгж дүгнэх нь 이 амархан. 세상에서 들은 이야기만 가지고 그 사람을 판단하기 쉽다라는 겁니다. За чихэнд юу сонсогдсон түүгээр л бид хүнийг бас дүгнчихдэг. 근데 그 너머에 보이지 않는 Гэвч түүний цаана нүдэнд үл үзэгдэх, 그의 마음을 아는 것, түүний сэтгэлийг мэдэх 그건 쉽지 않다는 거예요. тэр нь амаргүй байдаг шүү 왜? дээ. Ягаад? 마음은 보이지 않으니까. Сэтгэл харагддаггүй учраас. 그렇기 때문에 우리는 보이지 않는 하나님을 정말 매일같이 생각하는 시간을 가져야 되는 겁니다. Тийм учраас бидэнд үзэгдэхгүй байгаа бурхнаа өдөр болгон боддог цаг хугацаатай байх хэрэгтэй. 정말 하루에 순간순간 하나님을 묵상하고 Өдөр болгон би хэдэн минут ч болтгоо бурхны талаар бодож, 하나님이 나에게 베푼 그 사랑을 생각할 때 бурхны надад өгсөн хайрын талаар би бодож ивэл 나의 삶은 더욱 거룩해질 수 있고 나의 삶은 더욱 깨끗해질 수 있는 겁니다. миний амьдрал илүү цэвэр болж чадна, миний амьдрал илүү зөв байж чадна. 하나님에 대한 올바른 신앙을 가진 사람은 Тэгэхээр бурхны одоо тал дээр зөв итгэлтэй байгаа хүн 이 세상에 어떤 문제가 벌어진다 할지라도 энэ дэлхий дээр өөрт нь ямар ч асуудал тулгарч исэн ч 아무런 문제가 되지 않는 겁니다. тэр нь өөрт нь ямар ч асуудал болдоггүй. 모든 걸 다 잃어버린다 할지라도 Бүхний алдахад хүрсэн ч 문제가 되지 않는 거예요. өөрт нь асуудал 왜 болдоггүй. 그렇습니까? Ягаад тийм бэ? 영원한 세상을 바라보고 있기 때문인 거예요. Тэр мөнхийн ертөнцийг бас давхар харж байгаа болохоор. 근데 그렇지 못한 사람은요. Гэтэл тэгж чаддаггүй хүн. 눈앞에 보이는 것만 가지고 마음을 쓰게 돼 있는 거예요. Нүдэнд үзэгдэж байгаа зүйлд л өөрийнхөө сэтгэлийг алдаад байна. 거기에 집착하게 돼 있는 거예요. Түүнд л хит улайрдаг. 그래서 괴롭게 힘들게 살아가는 겁니다. Тиймээс сэтгэлийн шаналлтай, зовлонтой амьдардаг. 이번 동계 수련회 때 За энэ өвлийн цугларалтаа 첫째 날 말씀이 эхний өдрийн үг 너희는 나를 누구라 하느냐 그러셨습니다. та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэн. 너희는 나를 누구라고 하냐고. Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예? 여러분들은 예수님을 누구라고 생각하십니까? За ер нь та бүхэн Есүсийг хэн гэж боддог вэ? 예수님은 우리에게 너무나도 중요한 문제를 던지셨습니다. 질문을 하셨습니다. Есүс биднээс тийм чухал асуултыг асууж байгаа. 예수님이 여러분에게는 어떤 분이냐는 거예요. Есүс таны хувьд хэн бэ? 여러분들 자신에게도 그 질문을 던져보라는 겁니다. Та бүхэн өөрөөсөө энэ асуултыг нэг асуугаад үзээрэй. 정말 예수님이 나의 주님 맞습니까? Үнэхээр Есүс таны эзэн мөн үү? 정말 예수님이 나의 왕이십니까? Үнэхээр Есүс таны хаан мөн үү? 정말 예수님이 나의 하나님이 맞습니까? Үнэхээр Есүс таны бурхан мөн үү? 정말 그렇게 내가 예수님을 내 안에 주님으로 섬기고 살아가고 있냐는 거예요. Яг ингэж би Есүсийг өөрийнхөө сэтгэлдээ эзэн болгоод амьдарч байгаа юу? 내가 주님이 아니십니까? Би 내가 өөрөө 주인이잖아요. өөрийнхөө эзэн болчиход байгаа юм шүү. 나를 빼고 이제 예수님이 내 안에 주인이 되셔야 되는데 Одоо би өөрийгөө гаргаж хаяад Есүсийг өөрийнхөө эзэн болгож амьдрах ёстой. 정말 그렇게 되셨냐는 거예요. Гэхдээ яг тэгж амьдарч байгаа юу? 이 질문은요. Энэ асуулт 하나님의 가족이 되는 가장 첫 번째 응답이어야 되는 겁니다. Бурхны гэр бүл болсны хамгийн ихний хариулт байх ёстой.